Ikinya ria thirikari ria gwitikiria uguri wa irio cia GMO guku bururi-ini ni rikoretwo ritumurite ndereti hiu kwa ihinda. Ndereti iria ikoretwo iguciriirie honge itiganite, ikundi cia gutetera ihoto cia umundu, o undu umwe na ataramu matiganite kuhanda cira igoti-ini wa kuregana na thirikari. Mwaka muhituku niguo thirikari yeheririe mikana iria yariho igie kurehe irio cia GMO na makiria mbembe oro undu umwe na indo iria ihuthikaga hari guthondeka irio cia mahiu. Ikinya riria thirikari yatacukitie niguo kuhitana na ng'aragu nene iria yagomeire bururi. Na umuthi igoti ria maria maturigiciirie riakinyanirie itua ria gwitikiria kurehwo na uhandi wa irio cia GMO guku bururi-ini. Itua riria rikinyaniirio ni mucirithania ANGOTE. ANGOTE augite gutire na wira muiganu wa kuonania ati thirikari ni yagararire watho wothe wegemaine na irio cia GMO, kuria ningi oriti a Kenya kugia na mwihoko na honge cia thirikari kuona gutire watho cingigathika wa kumanyarira. Na mugaru na uria kwerikanaga ati muingi ndwakuruhanirio, igoti riri nirireganite na riboti ino rikiuga mweke uyu wari kuo na ni wagathikitwo nginyagia ngatheti-ini ya thirikari. Ateteri a ihoto cia umundu oro undu umwe na ikundi imwe cia arimi ikoretwo ikiregana na urehi wa irio cia GMO, ikiuga irio ici tikinyaniirie ikiro na nikio mabururi mangi makoretwo magicirega. Na riu wagwetererwo ni kana irio ici cia GMO ni igukorwo ikiambiriria kurehwo na oho imwe ciacio kuhandwo. The science with regards to GMO is not settled, and our recommendation therefore is that we should err on the side of caution, and until the science is clear. The matter at the Environment Court has nothing to do with our matter. Kenya Peasant League did not go to the Environment Court, it was the LSK. Our matter is still on, and we are asking government agencies who might want to be misled by such pronouncements to take note that the ban is still on and they are bound to follow the orders of the court. Thutha wa itua riri, a Kenya kuma kaunti-ini ngurani ni maheanite woni wao. Ama ni mahindi mtu aile kwa gunia, sasa itaathiri afya ya watu. Labda sasa watu watakuwa wagonjwa. Na tena hata yale madhara yenye inasemekana yanaletwa na hizo mazao za GMO, si kitu inaonekana ati ni hivi karibuni, na hata tukikataa saa hii katika hii generation yetu lazima itafika mahali hiyo kitu ifanyike dunia mzima. Ikipakiwa, kama unataka uende ununue unga ya GMO, ukiingia supermarket iandikwe kuwa hii ni ya GMO, hii si ya GMO. They have not even give us the side effects, the benefits and the side effects of the same GMO. GMO tayari ilikuwa imeingia na tayari tumekula. Tutapewa mbegu ili tupande ama itaakiswa. Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.